Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah ngasisu adom na hangbirakiba masala singi paukum puduna lakchari. Adom na hangbirakiba masala singi paukum suksoi soidana fangani. Masala ay na hangkiba masala ki paukum pangdi haiduna. Warobo tawbiganu mayam na hangbirakiba masala sing adugi wahang tara kaktang khandar laga madugi paukum mayangi mamaga thamjabani. Adom na hangbirakiba masala sing suksoi soidana madugi paukum inshallah fangani. Masigi ahanba masladi soradagi Muhammad Ali nahangbirakpani Fajr amasung Maghrib amadi Ishagi namaz asi ithanta suanbada launa suangadra natragana tumina suangadra haina hangbirai Ekhoigi namaz matam manga asigi manungda kirat launa suanba namaz habadi Maghrib amadi Isha amadi Fajr hariba namazing asi ithanta suanba matamda launa sualabasu yai tumina sualabasu yai adubu launa suanbani henafai Tumina solva matamda sajda sahu wajib hoide wal munfaridu la yajibu alayhi sahu bil jihri wal ikhfa'i li'annahuma min khasaisil jama'ati maramdi launu sonba amusun tumina sonba haibasi masi jama'at ki sata khas oi haibadi jama'at sonba matamda de launu songa mafamda launu sonda bi yade aduga tumina songa da ba mafamda tumina sonda bi yade Mathangi maslasina namaz matam ahum Fajr Maghrib Isha Faraz sing Jamaat suanbada launa soliba aduga Zuhur amadi Asar ki Faraz Jamaat suanbada tabna soliba si maram karigino haina lirong hauri bidagi Muhammad Nawaz nahbirakpani namaz matam mga asigi manundagi namaz matam ahum haibadi Maghrib Isha amasung Fajr hariba namaz singasi qiraat launa suanba namaz ni aduga Zuhra masung asar ki namaz asina qiraat tabna suanba namaz ni hariba namaz matam ahum umna launa soliba aduga namaz matam anina tumina soliba sigi masigi asal maramdi masi Allah ki hukum ni amasu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ki tariqa ni du hariba namaz sigi passe manzar masigi background di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ahu bada namaz khuding mak suanma matam da qiraat launa solami matamdugi mushrik singna Allah ke Nabi sallallahu alaihi wasallam na Quran launa suanba qiraat launa suanba si targa makoida awa bamu irame maramdi Quran da yauri basi Allah wahdaniyat oibagi matang dani aduna Allah wahdaniyat oibagi sugumba wa famsing asi makoida targa makoigi thamoida chakpa asina maram oiraga Allah ke Nabi na namaz ta qiraat launa suanba matamda Allah ke Nabi da awa piba or Allah ke Nabi da khechin ba lausin ba amadi sairing sunjanba matamdugi koigi pakhang masa singda thaujil laga lungna thanba sumaina mayam tawba aduna maram oiraga Allah tabar wa taala gi maikaidagi koi sura Isra gi ayat wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtaghi baina zalika sabila hariba ilasi Allah gi maikaidagi wahi oina tharaki haibadi namaz khudimak nang launa suanganu or namaz khudimak tumina suanganu marak mayai oiba changda solu haibadi masigi matlabti Fajr Maghrib Isha masina launa solu hariba matam sing asida mushrik sing asi moi chaba thakpa amadi pothabagi matamni maram masina Fajr Maghrib amasung Isha masina launa solu aduga Zuhur amasung Asr asina tumina solu haibagi ayalasi Allah ki Nabi sallallahu alaihi wasallam na tharaki masigi matundagi de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na maki दुनिया की खुमसालम दाई मतम फाउबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद अमल तौरकी नमाज मतम अहु मसिना अल्लाह ने सोन की अदुगा नमाज मतम अनिसना तुमिना सोंदरा लाखी मधुगी मतुंदा सहाबा किराम सिंह ताबीइन सिंह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मतुंग इंदना अदुम सोलकी बनी मरम मसिनानी उलमा किराम सिंह ना सिंह लबा हरिबा नमाज सिंह सी फजर मगरिब इशा सी जमात सोन मतम दा लाउन सोन बासी मसी वाजिब सिंह मंग चललेबा अदुगा tumina zuhur amasung asar asina tumina jamaat wala sonoma tumda tumina son basi masi wajib ki manung salli basi mathangi masla sidi bengdagi loan lawba yabra haina wasila lilongdagi na hambirakpani dekho masi ki pakku masi haina mamangda supi zakre senthoi lawba haram oibugum senthoi lawraga madugi mathoi hapa dusu bilkul haram ne adana bengdagi loan lawba hai basi masi madugi mathoi hakodoribani adana masi kisi bi surata jaiz oide mathangi masla sidi Fajr gi sunnata karamba sura sonba sunnat no
فجر کی سنتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ایاب متمدا اہان برکاتا سورۃ الکافرون حبدی قل یا ایھا الکافرون سلامی ادوگا انی صبح رکاتا سورۃ الاخلاص حبدی قل هو اللہ احد سی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلامی مسیح سنت نہائن علیہ رسنگ دے ایری اتوپ سن بسو یا سورہ امانی خطا خاص وینا کوئی ناکر نبت تھمباسی مسیح ستا ہوئی دبنے مدھنگی مسئلہ سدی پخری کی سنگ سنگ درے ہائن لوگ دوری بسی کرن کاندنو ہائنا ہنگبیرئی اچوبہ پخری کدائی بکو بگیا ہے مطلب اچوبہ پخری ہے بدی دہ دردا عشر فی عشر فترا لوبا ترا پاپا ترا سانگبا دو اچوبہ پخری کی حکم دا چلی ہائے با پخری ادو دا امانگ با اپم با پوت تاسل لگا اسنگ دوگی ماگی مچو منم محاوسی پرا اونی خرابدی ہائے بی اسنگ ادو مدو مانگے مدو سینگ درہنے لوگنے مثلا مسئلہ سنا زکاة کی پیسہ سی مسجد صحابدہ پیابرا ہے محمد ریاض الدین نہنگیرئی زکاة کی پیسہ سی مسجد صحابدہ پیادے زکاة کی پیسہ ادو مدو تملک ہے بدی ادو کی دمک تا تملک شرط نہیں ہے بدی پیسہ ادو کی مپو ایبنگم بشرط نہیں بدو مسجد صحابدہ پائے بسی مسجد نا پیسہ ادو کی مپو ایبنگم دبنا مرم ورگا زکاة کی پیسہ سی کوئی مسجد صحابدہ پا بالکل مسجد جائز نتے یاد دے مثلا مسئلہ سدی مسجد تا جماع نماز ننہود بدا یوم دا ایگی اہلیہ ہے بدی نپی گا جماعت نماز سونبا یابرا ہے محمد سمیر لہنگیرئی مسجد تا جماعت کے نماز سونوچت پا مطمدہ جماعت لوئی کھرمدنا مہا جماعت نہود رے جماعت کے صوف ہنگ بدگی مہانا یوم دا ہنزلک لگا مہا کی منگی نپی انگان سنگا جماعت سونبا یائے حریب تنزا مونگ اسیدہ مہاکنا امام ویرگا مہا کی نپی ادنا تندلیب کنی ادوگا نپا مسا سنگ یاو بتارگا دی نپا مسا ادنا حان بس سبتلیب لگا ایدی ماگی نپا ادنا امام ویرنی ادوگا انگان نپا مسا ادنا انی سو سبتلیب لگا نپی ادنا ہم سو سبتا لیب کنی انشاءاللہ جماع کی صوف سو ادنا مکی فرنگنے متھنگی مسئلہ سنا مسافرنا مقیم امام کی متنگ دا نماز سون بدا قصر سون گدرا نترگن پورا سون گدرا حینا محمد نور الہدان ہم بھی رئی مسافرنا مقیم امام کی متنگ دا کوئی گی مقتدی ہوئینا سولبدی پورا سونگنی کوئی قصر نماز مسافرنا قصر نماز سونگدوری سیدی ماں مسا متند سولبا نترگنا مسافر امام کی متنگ دا سولبا نترگنا خود مسامک مسافر مسامک امام وینا سولبا متندا قصر سونگدوری قصر سونگدوری بنے ادھو متھنگی مسئلہ سیدی ایگی مینگ ارحان کوئی لیفم تھوبال موزین دگینی لیکھی دبا مینا منگ دا پیسہ لاغ لگا پیسہ پیو ہائینا توئی نا ہائی بسی کی مرن کری گنو دیکھو لیکھی دبا مینا منگ دا توئی نا لاغ پیسہ نیربا نترگا نچانا تھک نبا نیربا ہائی بسی میتو دا اسال سواب تھابا وات پگی خودم نی میتو نا اسال سواب تھانی مپگی اپام بلے بھی خودم نی مرم مسینا لیکھی دبا می سنگ ادو کی متک تائی کوئی توئی نا اسالے سواب تھا گدبنی یتیم سنگ مسکین سنگ بیزا بیتھک پتورگا نترگا نا قرآن شریف سولگا اسالے غمزبا نفلی عبادت سنگ تورگا لیکھی دبا می سنگ ادو کی متک تا اسالے سواب سے تھا گدبنی ادو کا متنگی مسئلہ سی دی محمد گلباز شاہ نام بیرک پنی اسلام دا می لیکھی دبگی نمت نفونی صوبدا چاک پیزبا امدی میرول بیگی تھام اپنگی چاک پیزبا کی چت نبی اما لیری بسی یابرا دیکھو لیکھی دبمی سنگی دمک تا اسار سواب تھانا بگی دمک تا اکک نبا متم شریعت متحرہ در لیتے یعنی متم دا پیزبا یای کوئی نا لیکھی دبمی سنگی دمک تا نمت نفونی غیر رگا کوئی نا چاک پیزبا کی چت نبی حانا دگی لیری با حوزی سو لیری با سے مسیح بالکل بدعانی اسلام دا بالکل لیتے مسی ادوگا کوئی میرول بھی سنگی چاک پیزا بگی تھام اپنگی چاک پیزا بگی ہاندگی چاک ابھی لڑلی با حوزیسو لیلی با سے مسی سو شریعت تلیتے مسی سو بالکل بیداعت نہیں ہاں ہاری با میرول بھی ادو ماگی انگا انہو متم دا یامنا لائن انہنا با اوانا ابدی تھوکتنا با ادو کی دمکتا اینی ٹائم دائی کوئی نا پیزا پیدھک تورگا نتر صدقہ للہ تورگا مہا کی دمکتا امردی مہا کی پوکو دلی با انگان ادو صحیح سلامت کی ساتھا حیبدی تیک تکایت نپورنا بگی دمکتا کوئی دعا توہن با یای مسی کی دمکتا اکھر نبمتا حیبدی تھاما پنسوبک بیزا گدبنی نترگن لیکی دمی سنگ دمکتا منی فونی غیرک بیزا بھائی بسی مسی شریعت تلیتے مسی بالکل بدعانی مسی کل تھنگ نبو ہونا گدبنی متھنگی مسئلہ سنا مفتی صاحب
mayat iruzabada matuna mawa aduga mawana matu iruzaba yabra masida wasiyat ki hukum laibra mapuroiba siba matamda magi nupina mapuroiba adubu gusal tobiba iruzaba yai maramdi mahaki mapuroiba du siba taraga su hojik iddat ke manungda iddate wafat ha mariga numit tarani haribu nupi adu wa mapuroiba laikidabagi iddat phamgadoribani iddat ke manung asimaki nikagi manungda lairi hain lawgani maram asina nupi aduna mahaki mapuroiba siba matamda madu gusal tobiba yai kariguma nupi siba tarabadi magi mapuroibana gusal toba yade iruzaba yade maramdi sibaga nupi adu sibaga nupa adugi milki nikagi milkiyatagi bilkul thokre nikadagi thokre aduna hariba nupi asi siba matamda nupana iruzaba yade mamai thongumbe yengbade kaisho kaibelete iruzabadi bilkul jaiz natte aduga gusal siba matamda gusal tobiro haina wasiyat toba haibase asalda wasiyat toba gusal tobiba mayat gusal toba haibase warisingi habni do hariba gusal gi damakta wasiyat toba haibase madu chalaba faraz nate wajib nate chala dama matamda madu gunasu pude kaisu gunasu pu thabak nate Allah Ta'ala na khuding mapu hariba masla sing asi masi khandaraga amal tobu ngambagi pangal happy boysan